салом бинандагони арҷманд. Хабарнигорони радиои Озодӣ дар Тоҷикистон ва Прага шуморо ба дидани барномаи хабарию таҳлили ахбори Озодӣ даъват мекунанд. имрӯз сешанбе 21 январ аст. бо мавзӯъҳои асосии нашр шинос шавед. президенти амрико Дональд Трамп дар як рӯз даҳҳо қарор имзо кард сар аз барқарории тикток то манъи вуруди муҳоҷирон аз Мексика. президент Эмомалӣ Раҳмон як вазир ва раҳбари чанд идораи давлатиро дигар кард. раиси додгоҳи олии Тоҷикистон ҳам нав шуд. хонаи қимати моро мегиранд ва дар бинои нав хонаҳои арзон пешниҳод мекунанд. баҳсу кашмакаши навбатӣ дар бораи хонасозӣ дар Тоҷикистон. имрӯза нарх навое ки хонамон ба ҳамун арзиш дорад, ҳамун маблағ атият ҳеҷ кас зид нест аст. аввалин қароре ки Дональд Трамп дар пайи адои савганд дар мақоми президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рӯзи 20 январ имзо кард, ба мубориза бо муҳоҷирони ғайриқонунӣ равона шудааст. дар сарҳадҳои ҷанубӣ бо Мексика ҳолати фавқулода ҷорӣ намуд ва гуфт ба сарҳад артишро мефиристад. яке дигар аз ниятҳояш хатми додани шаҳрвандӣ ба фарзандони муҳоҷирони ғайриқонунӣ аст ки дар хоки Амрико таваллуд шуданд. вале мисли ин қарорҳо бояд ризоияти шохаҳои дигари давлат мисли парлумонро ба даст оваранд. гузориши хабаргузории Reuters-ро ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ тақдим мекунад. Дональд Трамп рӯзи 20 январ ҳамчун президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико савганд хӯрд ва корашро бо имзои чанд қарор ва бекор кардани чанд созиши имзокардаи президенти пешин Ҷо Байден оғоз кард. ӯ дар аввалин иқдом беш аз 1500 тарафдорашро ки бо ҷурми ҳамла ба бинои парлумон ё капитолӣ дар соли 2020 зиндонӣ шуда буданд авф кард. он вақт Дональд Трамп дар интихобот аз Ҷо Байден шикаст хӯрд ва тарафдоронаш даст ба харобкорӣ зада буданд. умедворам имшаб озод мешаванд. Трамп гуфт ки дар марз бо Мексика барои ҷилавгирӣ аз муҳоҷирати ғайриқонунӣ ҳолати фавқулода ҷорӣ мекунад ва ба кӯдаконе ки дар Амрико зода мешаванд дигар шаҳрвандӣ намедиҳанд. Трамп дар бораи иқтисод ва таваррум изҳороте надод. ӯ гуфт ба молу маҳсулоте ки аз Мексика ва Канада ворид мешаванд боҷ мебандад. мо дар бораи боҷи 25% ба Мексика ва Канада фикр мекунем. Канада аз ин хеле бад истифода мекунад. ба одамони зиёде иҷозат медиҳанд ки бо маводи мухаддир биёянд. ба фикрам то 1 феврал ба ин ҳам мерасем. Дональд Трамп 78 фармони Ҷо Байден аз ҷумла ҷилавгирӣ аз хатари ҳуши маснӯӣ то 50% бештар кардани мошини электронӣ то соли 2030 ва берун кардани Куба аз феҳрасти кишварҳои ҳомии терроризмро бекор кард. чанд қароре дар бораи ҳимоят аз ҳамҷинсгароён ва трансгендерҳо низ лағв шуданд. Трамп бо имзои фармони дигари Амрикоро аз созишномаи Парис бобати кам кардани хатарҳои тағйирёбии иқлим ки Ҷо Байден имзо карда буд берун кард. Трамп қарори бастани тиктокро дар Амрико барои 75 рӯзи дигар ба таъхир андохт. ин шабака ки як рӯз пеш дастнорас буд дубора дар Амрико фаъол шуд. дар давраи Байден аз тикток хоста буданд ки соҳибашро дар Амрико дигар кунад вагарна баста мешавад. ин шабакаро барои додани маълумоти корбарон ба Чин айбдор карда буданд. Трамп гуфт умедвор аст ки бо тикток ба созиш мерасанд ва Чин ҳам бо он розӣ хоҳад шуд. Трамп қабули коргари нав ба ҳукумати федералиро муваққатан манъ кард ва аз кормандонаш хост ки пурра сари кор шаванд. манобаи Reuters гуфтанд ки ҳукумати Трамп аз даҳҳо сафиру кормандони ниҳодҳои дипломатӣ хостааст аз мақомҳояшон истеъфо диҳанд то ба ҷояшон одамони нав таъин шаванд. Эмомалӣ Раҳмон раис ҷумҳури Тоҷикистон имрӯз тағйироти кадриро дар ҳукумат ва дигар идораҳои давлатӣ идома дод. аз ҷумла президент аз парлумон хостааст ки Шермуҳаммади Шоҳиёнро аз мансаби раиси додгоҳи олӣ бигирад. ба ҷои ӯ номзади Рустам Мирзозодаро пешниҳод кардааст ки раиси додгоҳи олии иқтисодӣ буд. Гулнора Ҳасанзода вазири муҳоҷират ва ҳифзи иҷтимоиро ба нафақа фиристода ба ҷои ӯ вакили парлумон Солеҳа Холмаҳмадзода ба мақоми вазир таъин мешавад. инчунин бо фармони президент ба ҷои Рустам Назарзода Раҷабалӣ Раҳмоналӣ фармондеҳи собиқи нерӯҳои марзбонӣ раиси кумитаи ҳолатҳои изтирорӣ
تعیین شده است. تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان هر ماه ینور صورت میگیرد و منعقدان میگویند در این جریان نه همیشه شایستگی و لیاقت کسبی به نوبت گرفته می شود. و برنامه را پی میگیریم. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان برای شرکت در انتخابات پارلمانی ماه مارت یگان نامزد پیشنهاد نکرده است. ناصر جان سلیمی عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان امروز این خبر را تصدیق کرد، اما مسئولان حزب موضوع را شرح نمیدهند. چرا چنین شد؟ به این سوال مولا رجب یوسفی و امیر سویف از دوشنبه پاسخ میدهند. ناصر جان سلیمی نماینده کمیسیون مرکزی انتخابات روز 21 ینور بر رادیوی آزادی گفت مهلت پیشبری نامزدها به انجام رسید، اما از حزب سوسیال دموکرات یگان نامزد برای ثبت نام پیشنهاد نشد. طبق قانون درباره انتخابات وکیلان پارلمان، حزب‌های سیاسی باید نامزدهای خود را 45 روز تا روز آوازدهی پیشنهاد کنند. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان روز 2 مارس امسال برگزار می شود. تلاش‌های ما برای صحبت با نمایندگان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بی نتیجه بود. رقم تلفن قیام الدین عزیزوف رئیس حزب دست نارس است. عزیزوف در اول ماه ینور در یک پیام خطی بر رادیوی آزادی گفته بود ما حتما هدف اشتراک در انتخابات را داریم، اما در مد اول باید انجمن برگزار کنیم. یک نماینده حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با شرط فاش نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت با سبب‌های برای آنها نیز نامعلوم انجمن حزب قبل از انتخابات برگزار نگردید. از زمان تأسیسش در سال 2002 حزب سوسیال دموکرات در همه انتخابات‌های پارلمانی شرکت کرده، اما هیچگاه به مجلس نمایندگان راه نیافته است. نمایندگان حزب بارها از تقلب در انتخابات شکایت کرده بودند. طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات بجز حزب سوسیال دموکرات 6 حزب دیگر نامزدهای خود را برای شرکت در انتخابات پارلمانی ماه مارس پیشبری کردند. به اطلاع رسمی حزب حاکم خلقی دموکراتی 28، حزب اگراری 13، حزب اصلاحات اقتصادی نیز 13، حزب دموکرات 4، حزب سوسیالیستی 6 و حزب کمونیست نیز 6 نامزد پیشبری کردند. میرحسین نظریف رهبر جناح غیر رسمی حزب سوسیالیستی تاجیکستان میگوید با نظرداشت نامزدهای پیشنهاد شده نمیتوان از پارلمان آینده انتظار زیاد داشت. اگر وضع امروزه انتخابات با مقایسه با سالهای 90 حتی 95 2000 گیریم اگر سطح نامزدهای پیشبری شده خیلی بلند بود. قریب که اکثریت آنها رو مردم میشناخت. متاسفانه اون نفری که امروز پیشنهاد میشد من چندان خودم درباره بسیار آنها معلومات ندارم. در حال حاضر در تاجیکستان 7 حزب سیاسی است. اکثر کرسی پارلمان در اختیار حزب حاکم خلقی دموکراتی می باشد. سازمان امنیت و همکاری در اروپا که 8 سال باز انتخابات های تاجیکستان را نظارت کرده است، چند پیش گفت که این کارزار مهم سیاسی در تاجیکستان مطابق با معیارهای بین المللی و دموکراتیک و شفاف صورت نگرفتند. مولا رجب یوسفی، امیر سویف، آزادی، دوشنبه. ساکنان یک کوچه در شهر تورسونزاده از نیت صاحبکار برای بنیاد خانه بلندآشیانه در جای خانه‌های آنها نگران هستند. با گفته ساکنان، صاحبکار به آنها به جای حولی‌های بزرگشان در آشیانه‌های بلند خانه‌های خرد پیشنهاد دارد و این کار به باور آنها عادلانه نیست. بحث خانه و خانه سازی در تورسونزاده یکی از دعواهایی است که در دیگر شهرهای تاجیکستان هم زیاد به نظر می رسد. گزارش همکاران عملی شیرظریفی و برات یوسفی از شهر تورسونزاده. یک گروه ساکنان کوچه نوروز شهر تورسونزاده نگرانند که هر لحظه احتمال است از منزلشان بیرون کرده شوند. قرار است در جای منزل آنها یک صاحبکار محلی بینای بلندآشیانه بنیاد کند. جای خانم به خانه می ساخته است. 8 ایتاژ من به 2 خانه می داده است. من 7 در خانه جایم به 2 خانه به من چیز نمی کند. گفت سادن که همین خانه خالی می کند، برآمده یگان جا به زندگی می کند، خانه من می بردارم 8 بالا می تیم. در منزل مولوده اکبرова 3 oila یا 12 نفر زندگی دارند. آنها میگویند در خانه‌هایی که صاحبکار وعده کرده است زندگیشان دشوار می شود.
чунин ташвишро дигар ҳамсояҳои Мавлуда Акбарова низ доранд. аз мақомотҳои дахлдор хоҳиш дорем ки талаб ва дархости хоҳиш дорем ки нисбати мо сокинони маҳалла бетараф набошанд. ҳамисол хонаи инора ки канда мо як девор дар мобайни мо чӣ мешавад. муҳаррама Азизова духтари Мавлуда Акбарова ҳамроҳи фарзандонаш дар хонаи модар зиндагӣ мекунад. ӯ мегӯяд мушкили аслӣ ин аст ки соҳибкор Абдусаттор Нарзуллоев ҳанӯз ширкати бинокор надорад ва аз ин рӯ ба ваъдаҳои ӯ бовар карда намешавад. имрӯза нарх навое ки хонамон ба ҳамун арзиш дорад, ҳамун маблағатият ҳеҷ кас зид нест аст, лекин ҳамо дилпур ҳуҷҷатшан нест ки ихча домсоз бигирад. муҳаррама меафзояд манзили онҳо бештар аз 300 метри мураббаъ аст, вале соҳибкор Абдусаттор Нарзуллоев омода нест дар чунин масоҳат ба онҳо манзил диҳад. соҳибкор Абдусаттор Нарзуллоев нахост ба мо суҳбати видеоӣ кунад ва танҳо санадеро пешниҳод кард ки дар он ӯҳдадориаш барои пешниҳоди як манзили иборат аз 50 метри мураббаъ ба соҳибмулк Тутахон Азизова, модараруси Мавлуда Акбарова пешбинӣ шудааст. Тутахон Азизова 10 сол инҷониб бо яке аз духтаронаш дар дигар манзил ба сар мебарад. ҳоло ин баҳс ки то додгоҳ рафтааст, маълум нест ба чӣ меанҷомад. қонунгузории Тоҷикистон пешбинӣ кардааст ки ширкатҳои сохтмонӣ қабл аз тахриби манзил бояд соҳибмулкро дар ҷои дигар ҷо кунад ё бар асоси нархгузории пешбинишуда пули хонаро пардохт кунад ва дар сурати пайдо шудани баҳсҳо бе ҳукми додгоҳ ҳеҷ ширкате ҳаққи тахриби манзили сокинонро надорад. дар як нишасте дар шаҳри Душанбе мутахассисон ва мақомоти Тоҷикистон масъалаи хӯроки кӯдаконро баррасӣ карданд ки то куҷо сервитамин ва қавӣ аст ва ба инкишофи хуби онҳо мусоидат мекунад. чанд сол пеш як таҳқиқ нишон дода буд ки хӯроки берамақ сабаб шудааст ки садҳо ҳазор кӯдак дар Тоҷикистон қад накашанд ва то охири умр кӯтоҳқомат бимонанд. ҳоло ба гуфтаи мақомот вазъ тағйир кардааст. Барот Юсуфӣ гузориш медиҳад. дар 6 соли охир ғизои кӯдакон дар Тоҷикистон беҳтар шуда ба рушди онҳо кӯмак кардааст. агар соли 2017 мизони қадпастии кӯдакони то 5сола 17.5% ташкил метод, то охири соли 2023 то 14% поин омадааст. ин нукта рӯзи сешанбеи 21 январ дар нишасти бахшида ба тандурустии модару кӯдак дар шаҳри Душанбе садо дод. пас аз таҳия намудану амалӣ намудани як қатор барномаҳои миллию давлатӣ ки ин фарз кардем барномаи миллии коммуникатсиони 1000 рӯзи аввали ҳаёти кӯдак, барномаи пешгирии норасоии микронутриентҳо ва бемориҳои вобаста ба он, барномаи рушди ғизои мактабӣ. ин он барномаҳои миллие буданд ки ба коҳиш додани чунин оморҳо оварда расонид. вазъият метавонист боз ҳам беҳтар бошад агар корхонаҳои орд ба ғанисозии маҳсулоти худ ба микроэлементҳои зарурӣ даст ёбанд. хӯроки асосии сокинони Тоҷикистон хусусан кӯдакон нон аст, вале то ҳол ягон корхонаи кишвар ба истеҳсоли орди ғанигашта даст наёфтааст. бо корхонаҳои истеҳсолии саноатӣ ки бевосита бо коркарди орд машғул мешаванд, яъне ҳамкориҳо бароҳ монда шудааст. ин ҳам ба наздикӣ метавонад ба анамун ғанигардонии маҳсулоти озуқаворӣ, премексу дигар ваёе ҳаст ки таъмин кунанд аҳолӣ низ аз ин ба таври васеъ истифода барад. баҳси хӯроки солим ва таъсири он ба тандурустии модару кӯдак дар ҳоле баргузор шуд ки соли 2019 дар Тоҷикистон қонуни таъмини аҳолӣ бо хӯроквории ғанӣ қабул гардида буд. баъди 2 сол аз қабули ин қонун вакилони парлумон ба он тағйиру иловаҳое ворид намуданд. аз ҷумла ширкату корхонаҳо вазифадор шуданд ки ба Тоҷикистон маҳсулоти сервитамин ворид кунанд. ин масъала дар барномаи миллии солимии ҷомеа низ зикр шудааст, вале ҳамоиши ахир нишон дод ки дастрасӣ ба ғизои ғанӣ ва солим ҳамоно маҳдуд боқӣ мондааст. ва як тафтише дар ҳукумати Қазоқистон маълум кардааст ки муҳоҷирони корӣ аз Тоҷикистон ва дигар кишварҳои Осиёи марказӣ дар соҳаҳои соягии иқтисод бештар кор карда аз он ҷо даромад ба даст меоварданд. палатаи олии аудитории Қазоқистон бар пояи тафтише хабар дод ки фарқи байни пулҳои ба ватанашон мефиристодаи муҳоҷирон ва даромади расмие ки дар сохторҳои давлатии Қазоқистон сабт мешавад хеле калон будааст. ҷузъиёти ин хабарро аз сомонаи радиои Озодӣ бихонед. сипос ки то ин лаҳзаҳо бо мо будед. худо нигаҳбон.